Oo, sana lang nagabok ni Bilin. Anya ang katong gamay nga bukol, kumusta man? Nahilis na or napay gamay? Ilis na. Wow. Nya ang dako, unsa may mong naobserbaran? Parang nako. Kuan, mag-order man ko karon ni karon man mo advance inday karon mapilan lang pud na mo og juice. Nya si mama dito mo paper wala. Katuran dyan si Ilong.